Goeiedag almal, tyd vir in die tonnel en dit is 'n sport wat ons gesels met die sportmanne en die sportvroue. Dit is Saterdag en Sondag wat alles gebeur reg oor die wêreld en dit is internasionaal en natuurlik ook in Namibië. Daar's Wanderers teen Trustco United Rugby. Baie groot interskole ook, altyd 'n groot hoogtepunt in Windhoek. Dit is Windhoek Gimnasium en Windhoek Hoërskool wat by Vegkop kragte meet. Ons gaan 'n bietjie daaroor praat. So dit is rugby waaroor ons gaan praat. Dit is die Verenigde Rugby Kampioenskap. Mike Potgieter gaan weer saam met ons gesels. Ons het Engelse Premier Liga sokker en ons hoor ook wat sê van die afrigters, David Moyes en Nuno Santo wat ook saamgesels en dan golf. Steeds volgende week is die Amerikaanse PGA, maar dis nou een van die PGA toernooie waarna ons gaan kyk. So hoor wat sê Justin Thomas en ook Rory McIlroy. En dan op die tennisbaan is dit Jannik Sinner wat weer terug is. Hy was 3 maande geskort en ons hoor wat sê hy dat hy vir 'n lang tyd uit was en ook Aryna Sabalenka. So ons praat met die spelers, ons praat met die afrigters. Dit is lekker hier by in die tonnel. Ons hoor wat Saterdag en Sondag gebeur. Maar ons gaan eerstens na die rugbyveld. Die Verenigde Rugby Kampioenskap. Dis eintlik Suid-Afrika teen Wallis. 4 Suid-Afrikaanse spanne tuis teen 4 spanne van Wallis. Dit is oor die naweek en dit is al 16 rondes wat gespeel is, 2 om te gaan. En die top 4 is natuurlik belangrik en dit is vir tuiswedstryde in die uitspeel. Tans is dit Leinster met 67, Glasgow Warriors met 59, nou die Bulls met 58, so is baie naby in 2 en 3, en die Sharks op 53, die Stormers 'n bietjie verder af op 46. Nou wat die naweek gebeur, Saterdag 'n grootte op Loftus Versveld, die Bulls wat baie goeie momentum met goed gespeel oor see, en hulle speel teen Cardiff, en dit is 4 uur die middag. Dit is, hulle is 1 punt mos agter Glasgow Warriors, en kom ons hoor wat sê Mike Potgieter. Ons het bietjie gesels en gewonder, wat kan gebeur as die Bulls speel teen Cardiff? Mike Loftus Versveld, die Bulle het 'n indrukwekkende toer gehad, 4 wedstryde oor see gewen, mens sou sê dat as hulle nou tuis speel in Pretoria, moet dit die 'n baie groot bondgenoot wees. As jy weg kan wen, moet jy verseker tuis kan wen. Ons het al oor en oor gesien, hierdie rugbywedstryde, jy kan nie voor die tyd voorspel nie, maar 'n groot maar is dat die Bulle sal bepaalde gunstelinge wees, maar hulle sal dit nog op die veld moet doen. 100% en dis is daai talk is cheap gesegde. En ek dink die Bulls het deur hierdie loop van die seisoen regtig bewys dat hulle 'n punt wil maak in hierdie kampioenskappe. Die groot ding vir my in hierdie kompetisie is die Bulls het gewys, hulle het nou al die Ierse franchises geklop, hulle het geskiedenis gemaak daarso. Dis Suid-Afrika teen al die Walliese franchises hierdie naweek. En as jy gaan kyk na die wedstryd, Sharks gaan die toonaangewende wees en die Bulls gaan so half die stempel afdruk en ek vir die Suid-Afrikaanse spanne teen al hierdie spanne, maar die Bulls is werklik 'n gevestigde span. Hulle het baie momentum, hulle lê tans derde op die posisie, so hulle baie sal vertrou. Ja, en belangrik vir die Bulls om ook momentum te bou, om hulle punte op die punte leer ten minste tweede te eindig. Dit gaan natuurlik moeilik wees om vir Leinster verby te gaan, maar ten minste moet probeer om vir Glasgow Warriors te klop. En dit is belangrik vir 'n moontlike kwartfinale en semifinale. Dit is waaroor dit gaan. Nou jy moet tuis speel daar wedstryd en wie weet, soos dit tans gaan met Leinster, weet jy nooit, jy kan dalk tuis eindstryd ook hê. Dis die groot ding en dis wat vir my lekker is van hierdie kompetisie. As jy dan kyk na die, kom ons noem dit die top 5, daar's regtig 'n punt of 2 tussen die top 3 met die uitsonderinge van Leinster wat bietjie verder voor is. Daarso is dan so 8 punte verskil tussen die eerste en die tweede plek. Maar tussen Glasgow Warriors en Bulls is daar 1 punt verskil. So ons het deur die hele seisoen het ons gesê wenne raak van kardinale belang, maar tuiswenne is ononderhandelbaar. Jy moet daai en ek dink die Bulls is self 'n groot guns bewys deur bestendig te presteer deur die seisoen en hulle sal hulle self 'n goeie kans wil gee om 'n tuis semifinaal en soos jy sê hierdie nooit wat gebeur, dan kom dalk 'n gunsie ergens. Dankie Mike. Ja, dit is 'n groot ene, die Bulls teen Cardiff. Die Bulls sal momentum wil hou en hopelik kan hulle verby Glasgow Warriors gaan hierdie naweek. Van die ander wedstryde, dis Benetton wat tuis speel teen Glasgow Warriors. So Glasgow Warriors kan dalk daar pasval, dit is 6:15 wat daai afskop is. Dan ook 6:15 is dit die Stormers teen die Dragons. Dit is in Kaapstad en die Stormers wat 6de lê met 45 en natuurlik sal hulle hoop dat Cardiff verloor op Loftus Versveld. Bietjie reënerigheid wat in die Kaap voorspel word. Dit is moontlik al klaar met afskoptyd, meestal in die oggend wat dit reën, maar dit gaan dalk 'n effek hê. Maar kom ons hoor wat sê Mike Potgieter. Maar die Stormers tuis teen die Dragons, hulle speel 4 tuiswedstryde wat hulle einde van hulle seisoen was. Daar's nog 2 oor. Die Kaapse Stadion raak 'n groot bondgenoot. Wat ook 'n groter bondgenoot raak is al hierdie spelskeppers in die agterlyn. So amper 'n embarrassment of riches wat op se net en daar's dan veral met van die spelers wat terugkom, Libbok wat terugkom. Daar's baie spelers wat spelskeppend vir die Stormers baie beteken. Ja, definitief en ek dink dit is
baie beduidend dat as jy kyk hoe die Stormers die laaste paar wedstryde hier by die huis speel, dit is 'n span wat hou van tuis speel. Ek sal nie sê dis 'n span wat nie hou van toer nie, maar op die uitslae wys dat dit is 'n span wat hier by hulle tuisveld daai gevoel van jy gaan nie net hiernatoe kom en weghardloop by die wedstryd nie. Ons het dit gesien, hulle kan oortuigend wen, hulle hierdie spelers om dit te kan doen. Jy het nou genoem Manie Libbok is op pad terug. Ek sien jy's vroeër die week John Dobson het die leagues om te kies en hy praat van spelers soos Manie Libbok op loskakel, Sasha Feinberg en Damian Willems op center, en dan sit hy nou nog met die Warwick Gelants, Lionel Zas, Simelanis en alles, en as jy gaan kyk na daai agterlyn, is daar een ding wat my werklik amper half bekommerd het, en dit klink amper so half klaar met die witbrood onder die arm. Ons het gesien, Sasha Feinberg en Ngomezulu is 'n skepende, aanvallende speler. Hy wil bal in hand hê, en hy wil snaakse goedjies doen. Dit gaan interessant wees om te sien, sou dit gebeur, dat hy langs Manie Libbok speel, wat daar gaan gebeur, gaan hy die rol van aanvallende loskakel vertolk en Libbok amper half omkom en center begin speel op aanval. Ek weet nie. Ek is net bang dat daar soveel individuele spelers is wat hulle eie ding sal wil doen, dat dit hulle dalk kan kelder. Ja, dankie Mike. Ja, groot in die Kaap. Hopelik is dit nie te nat nie. Hopelik is daar nie te veel reën nie. Die Stormers sal graag aanvallende rugby wil speel. Van die ander wedstryde is Leinster wat tuis speel teen Zebre. Dit is 6:15 ook, en dan is dit Connacht wat teen Edinburgh speel. Dit is later 1:25 voor 9. Dis alle Saterdag se wedstryde. Aan Sondag is dit die Lions wat speel teen Cardiff, teen Scarlets eerder. Dit is 3:00 die middag by op Ellis Park, en die Scarlets lê tans 7de op 43 punte. So hulle is nog in die top 8. Hulle sal graag daar wil wen. Die Lions lê laer af 13de op 35. En so dit is alles van die rugby, die Verenigde Rugby Kampioenskap, groot rugby oor die naweek. Soos ek sê, dit is 4 wedstryde van Suid-Afrika teen Wallis. Ons gaan dan na die golfbaan. Dit is die Triumph toernooi op die PGA wat gespeel word. Dis die mans. Volgende week is dit die grote, dis die PGA wat gespeel word, maar hierdie week is daar geen Scottie Scheffler. Hy is die nommer 1 gekeerde speler in die wêreld. Hy vat 'n breek. Hy gaan nie speel op hierdie week nie, maar die Triumph wat nou tans aangaan, dit is Rory McIlroy en Justin Thomas wat in daai toernooi speel. En hulle is van die gunstelinge. Hulle het 4 onder baansyfer gespeel in die eerste ronde. Keith Mitchell het 9 onder baansyfer, 61 in die eerste ronde gespeel. So dit is interessant wat daar gaan gebeur, maar kom ons hoor eerstens wat sê Justin Thomas. Sommer net sy benadering, hy speel weer in hierdie toernooi. Hoe gaan dit met sy golf en wat hy dink te wagte is op die golfbaan? Hierso is Justin Thomas. It definitely is nice, coming off of a win, and it was a nice couple weeks off. I think it's weird, although it seems like the season kind of goes in waves of different times of tiredness, if you will. It seems like Augusta seems to take it out of a lot of us, and Hilton Head being as tough as it was, after those couple weeks, the time off was warranted, and it was nice. So it was good to get a little bit of rest and take some time away and get back into it, and back at a signature event, but at a new golf course for all of us. That's really, really cool, and old school design, which I think is awesome, and should be fun. Yeah, obviously we're here at the Philadelphia Cricket Club's Wissahickon course. Can you share some thoughts about the course? Have you played it yet? I believe you just came off the Pro-Am. I have, yeah. I've played 9 each day. It's really cool. I love these kind of designs. I just think that they, they're fun. They obviously are. There's bits and pieces that are they're very specific in terms of what the conditions give us. I think in a perfect world, we probably wouldn't have the forecast that we have coming and what we've had early this week, because it is meant to play firm and fast, especially the greens. It's a shame in that aspect, but obviously there's nothing that we can do about it, or that anybody can do about it. And I think because of that, it will show a fair amount of birdie opportunities, but it's still very much position golf, and you need to be able to hit it in the right spots on the greens and kind of take advantage when you can. Dit dan Justin Thomas van Amerika, en hy het ook gesels oor van sy houte wat hy in sy sak het, en dit is 'n 5-hout. Dit is lankal nie meer van hout gemaak nie, dit is van metaal, maar dit is 'n hout wat al 10 jaar oud is. Hy gebruik dit al 10 jaar. Dit is baie ongewoon vir professionele spelers om met so 'n ou stok te speel. Maar kom ons hoor wat sê hy oor sy trusty 5-hout. I'm not. I think there's definitely a reason it's been in there. It doesn't necessarily have as much to do with of not being able to hit the newer stuff well, or like how it performs. It's more of how it
performs distance-wise is what I need. Like I've hit a couple of the latest 5 woods, like the last couple editions or launches, and they just go a little bit further than I would like in a 5 wood. I mean, it's just kind of a perfect club for me. I feel like, and it's unique in the sense I feel like I can hit it 230 yards if I need to, but I can hit it 265 in the air if I need to. So it's similar to a 3 wood. If you get a good one, it's tough to replace, and I have a handful of heads left, and I definitely won't be giving anybody any of them to try anytime soon. Ja, dit dan Justin Thomas. Ja, interessant om te hoor dat hy 'n stok wat vir hom werk, daai 5-hout, en hy hou hom in die sak. Dit is 'n Titleist 5-hout waarmee hy speel. Rory McIlroy, hy het die meesters gewen natuurlik. Hy is een van die gunstelinge volgende week in die PGA. Kom ons hoor wat sê hy van hoe sy vorm is en wat hy te wagte is in hierdie toernooi. Yeah, I think it worked out fine. I drove the ball pretty well. I missed it in a couple of spots, but was sort of able to get away with it. And the mistakes I made mostly were from around the greens, the 3-putt on 12, and then making 6 at 15. But apart from that, I played pretty good. Felt like I was a little rusty out there. Just hadn't played, in a week and hadn't really done a ton of practice, especially like on and around the greens. So certainly can tidy a few things up, but overall, a decent day. Do you change anything when scores are this low and it's going to take a real low number to be a tough leaderboard? No, not really. I think you can't really pay attention to that either. We'll see what the weather's like tomorrow and see what that brings. But at this point, you sort of know that. I feel like I've played enough golf tournaments to know roughly what the winning score might be. So you sort of try to. Obviously Keith got the 9 under today, but you try to just put that out of your head and, try to, plug along and stay in your own little world. I saw the congrats Rory sign off the 9th fairway. How was the energy and support out there for you? Yeah, it was amazing. Really nice. It's, we got a really nice crowd out there, and look, it's been an amazing few weeks, and, nice to come somewhere and, people are excited for you and doing stuff like that. It's really nice. Ja, dit dan Rory McIlroy en dit is 'n lekker groot golf daar by Philadelphia wat hulle speel op die PGA. Die vroue PGA, hulle speel die America's Open. Dit is by die Liberty National Golfbaan daar in Washington DC. Maar kom ons vat 'n advertensiebreek. As ons terugkom, dan kyk ons wat op die sokkerveld gebeur. Welkom terug by In die Tunnel, lekker sport waarna ons kyk. Ons baie lekker sokker wat ook voor lê, internasionale sport, daar's op tennis waaroor ons nog ook kan gesels. Op die sokkerveld Engelse Premierliga wat voortgaan, daar's 'n klomp spanne wat veg vir 'n top 8. Die titel is klaar beklink, dis Liverpool wat klaar gewen het, maar daar's 35 wat gespeel is, 35 rondes wat gespeel is, daar's nog 3 oor. Dan sit Liverpool 82 punte, Arsenal 67, dan sit Manchester City met 64 en dan Newcastle en Chelsea saam op 63. Hulle speel sommer te mekaar hierdie naweek en Nottingham Forest 6de met 61 punte. So baie om voor te speel. Saterdag is dit Southampton teen Manchester City. Dit is 4:00 die middag wat hulle speel. Die meeste van die wedstryde 4:00, dit is ook Fulham teen Everton wat 4:00 is. En kom ons hoor wat sê David Moyes. En dit is sommige gee sy gedagtes ook. Goodison Park is die tuisveld van Everton. Hulle speel nog vir Oulas 'n paar wedstryde daar. Hierso is David Moyes. Well, there's pressure in football in every game you come in, but you've probably covered the club over the last couple of years. The pressure the players in the club have been under in the last few years, it's been incredible. Our pressure now is to play well at Goodison, for the supporters, for everybody who's been coming to the stadium for years and years, for the families who've been here. The pressure is not one of are we going to survive or not. We have done in the jobs try to play well, a little bit of freedom, but obviously a determination to do well for everybody who turns up to watch us. Thanks, David. Good luck. Cheers. Thanks, Vinny. We'll go to Ian at Premier League Productions. Thank you. Just on that point, David, how much do you want your players to enjoy these last couple of matches at Goodison and really savour what is an extra special circumstance for you all? Mm-hmm. Well, I think the players, I can see them in training every day. I think they're enjoying their work. I think they're obviously playing with a lot more freedom. They've not got the stress and the pressure of a relegation battle on their hands at the moment.
we did have a couple of months ago, and I thought they came through it brilliantly well. You know, they showed their colours in the games that they won in the run of unbeaten games we went on. We've just come out a really difficult run of games where we played probably a lot of the so-called top teams. So this period now gives us a chance where we'll have an equal chance in a lot of the games. We have to try and show what we can do. Dit dan afrigter van Everton, David Moyes, en van die ander wedstryde wat nog plaasvind Saterdag is Wolverhampton teen Brighton en Ipswich teen Brentford. Al die wedstryde is 4:00 en dan is 6:30 die middag afskoptyd is dit Bournemouth teen Aston Villa. En dan grootte is Newcastle teen Chelsea en dit sal 'n groot mate ook 'n invloed hê op wat daar in die top 4, 5, 6 gebeur. Hulle staan gelyk met 63 punte elk wat hulle na 4de en 5de sit op die puntelys. En kom ons kyk wat ook Sondag gebeur. Daar's ook 'n paar wedstryde. Manchester United speel teen West Ham. Dit is 3:15. Dan ook Nottingham Forest teen Leicester City. Nottingham Forest wat 6de lê op die puntelys. Hulle sal dringend 'n wen wil hê. Leicester City wat natuurlik sukkel, klaar gerelegeer. Maar kom ons hoor wat sê die afrigter van Nottingham Forest is Nuno Espirito Santo oor wat hy te sê het oor hierdie wedstryd. It's in everybody ends. All the teams are in this big fight that nobody expects us to be, and we are delighted. And like you say, it's in our hands. Let's go game by game. Let's think about Leicester now at the City Ground. And it has to be a very good day for us. I know it brings its own pressures, but it's great to be part of, isn't it? Yeah, it's great. It's great. And the boys, I think, are enjoying. And we saw today again a Forest team that fights for each ball, and that is the big positive that we cannot ever lose this attitude. Dan Nuno Espirito Santos en hy is die afrigter van Nottingham Forest. Ook Sondag Tottenham Hotspur wat speel teen Crystal Palace en dan groot eintlik die middag is Liverpool teen Arsenal. Arsenal belangrik vir hulle om daar te wen. Liverpool die kampioene. So mense sien of hulle nog so gefokus is om ligapunte te wen, maar Arsenal het dringend punte nodig en dis dan ook Sondag Liverpool teen Arsenal. Ons gaan die tennisbaan, dit is die Italiaanse Ope, dit is op klei en dit is so in die einde van die maand begin die Franse Ope. So al die topspelers in aksie en een van die spelers wat groot in nuus is Jannik Sinner, die wêreld se nommer 1. Hy was 3 maande was hy nou uit tennis gewees. Hy's geskort, hy's gebruik van 'n verbode middel. Die fisioterapeut lyk my het 'n kannetjie sproei op 'n wond op sy voet gesprei. Maar hy is vir 3 maande was hy geskort gewees. Hy's weer terug en kom ons hoor wat sê Jannik Sinner. Soms sy verwagtinge nadat hy nou vir 3 maande uit was. It's a very, very low expectation tournament in general for me. You know, it's talking also results-wise. I don't know. For me, that's what's missing is the complete feedback. You know, of where my level is. That's gonna come then slowly with the time of playing. You know, after the first round match, I'm gonna have a good, picture of myself where I am at. Talking about the other stuff, with players, I just arrived 45 minutes ago. I haven't seen so many. I was down, talking with some players. It's all fine at the moment. So, but I haven't seen most of them. So it's very strange feeling again in the beginning. To be around of so many people and attention. But it's nice to be back, and we and my team are very happy. Ja, dit dan Jannik Sinner, hy steeds die nommer 1 in die wêreld, al het hy vir 3 maande nie gespeel nie, en kom ons hoor ek wat sê hy, hoe was dit om vir 3 maande glad nie te speel nie, of kompeterend te speel nie? No, it was, for me, look, last year was very difficult, I had a lot of personal pressure, holding everything couldn't talk with many people about what happened. I was in a tough situation, and in the beginning of the Australian Open, I struggled a lot. So, it was nice also to take a small break. 3 months is a little bit, it is what it is. But, a small break was good. Dit dan Jannik Sinner, ek seker dat hy sal sy vorm vinnig terugkry. Hy dan ten minste die Italiaanse Ope om gereed te maak vir die Franse Ope later in die maand. En hy speel, Saterdag speel hy teen Mariano Navono, en dit is ook Alexander Zverev, wat tweede gekeer is in die toernooi, Carlos Alcaraz derde gekeer. Sterk veld ook in die vroue afdeling van die Italiaanse Ope, Aryna Sabalenka, sy is die gunsteling, sy is die eerste gekeer, sy die afgelope naweek het sy Madrid gewen, en dit is ook Iga Swiatek en Coco Gauff, wat ook daar in aksie is. Maar kom ons hoor wat sê Aryna Sabalenka, en sy praat veral oor lynregters, en sy het met skeieregters en lynregters,
het sy maar 'n bietjie verskille gehad en lyk my die tennisballe los natuurlik merke op die klei. Kom ons hoor wat sê Aryna Sabalenka. I think in Madrid it was much better. Like me personally, I didn't see any mistakes, but I know that there was an interesting situation with Alexander, which was quite obvious for me there was a mistake. But I think they figured the system on another day. But yeah, like my situation was much worse because the referee actually got down, checked the mark, and called it out where it was obviously in. And not every referee are strong enough to accept their mistake and to make a right call. But once again, we all making mistakes and it's okay. But right now I prefer like the Hawkeye system. I trust it more with some of the referees. Most of the referees, like lately, I don't know, I had the best referees, so even if it wouldn't be a Hawkeye system, I would trust them. But I think maybe it's better. So less I don't know, less tension between the player and the referee. Dit is Aryna Sabalenka, lyk my sy is vies vir die lynregters en die skeieregters. Daar's in die goeie ou dae was John McEnroe sommer baie kwaad geraak op die tennisbaan. Maar hopelik sal die lynregters en die skeieregters hulle goed van hulle taak kan kwyt. Ons gaan na Namibië. Dit is 'n groot sportaksie ook in Namibië, baie sportaksie om die waarheid te sê. Een lekker interskole, dit is 'n groot tradisie wat 'n paar jaar terug of 10, 15 jaar terug al begin is. Dit is 'n skole interhoor, dit is Windhoek Hoërskool teen Windhoek Gimnasium. Vanjaar is dit by Vegkop. Die netbal begin sommer al vroeg, dit is 8:45 met die onder 15s, die onder 17s is 10:45. En dan die eerste spanne onder 19 speel 11:45 by dit is alles by VAS se bane. Dan die rugby, dit is by FNB VAS, dit is by Vegkop. Dit is die onder 14 spanne wat ook 12:45 kwart voor 1 speel. En dan later die middag is dit eintlik hier na sononder al kwart voor 7 is dit of eintlik 7 uur is dit die eerste spanne onder 19 wat teen mekaar speel vir die wat by Vegkop 'n draai kan maak. Ook op die rugbyveld, Namibia Rugby Unie se Premierliga, dit is groot wedstryde, Wanderers FNB Wanderers wat speel teen Trasco United en daar's ook 'n direkte uitsending en dit is op NTV en ook op YouTube op Network Media Hub kan gekyk word, ook op One Up 2. So dit is volg dit is kwart voor 4 Wanderers, FNB Wanderers teen Trasco United, tuiswedstryd vir Wanderers in daai ene. En ook in Rehoboth, dit is FNB Rio Falcon teen FNB Kudus en Swakopmund is dit FNB Dolphin teen FNB Grootfontein en dan UNAM Stadion is dit FNB UNAM teen FNB Rehoboth. Dit is al die wedstryde is kwart voor 4. Ons gaan aan na motorsport, dit is by Tony Rist, dit is Saterdag, dit is die Tony Rist renbaan, hulle noem dit die Namibian National Karting Championship, so dit begin al 7 uur die oggend, dit is al vroeg, $50 Namibiese per persoon om in te gaan, die kinders wat onder 10 jaar oud is, kan kosteloos ingaan, so gaan maak 'n draai by die Tony Rist renbaan. En dan ook cricket in Olympia, dit is 'n junior cricket franchise reeks wat gespeel word. Dit begin en dit gaan aan tot 24 Mei. Die eerste wedstryd Saterdag is al 9 uur die oggend. Dit is by die High Performance Oval. Dan ook vandag sokker, dit is die 2025 COSAFA onder 17 meisies toernooi in Windhoek. Dis by die Hage Geingob stadion wat hulle speel. In groep B is dit Zambië teen Mosambiek. Dit is 12 uur waar die afskooptyd is en dan is dit ook in die Hage Geingob stadion groep A. Namibië se onder 17 meisies span wat speel teen Malawi. Jy wat kan gaan kyk, dit is 3 uur die middag. Dit is COSAFA onder 17 sokker wat daar plaasvind. So dit is 'n groot klomp sport wat plaasvind in Windhoek. Dit is 'n groot klomp sport wat plaasvind internasionaal reg oor die wêreld. Geniet die naweek se sport. Ek dink veral daai interskole daar by VAS sal baie interessant wees om te volg. En dan natuurlik al daai Engelse Premierliga sokker ook wat mens die naweek kan dophou. Hoop is 'n baie lekker sportnaweek internasionaal en ook in Namibië. Ons praat weer volgende Vrydag. Tot dan. Groete.